هجيجة ما نجمني إيجا ملكم منيجة يا رب الوردين موسى هجيجة أخلمني يا أخي وحجي sen hoş geldin. مرحبا يا أخي. Safalar getirdin. يا أخي أهلا أهلا وسهلا. ويا أخي وحجي حجي العربستان. ومو فيتو عربستان؟ عربستان تركيا. عربستان yani sen آتي تركيا. في تركيا. آتي تركيا. sen أهلا وسهلا وخوش geldin وتسأل أعطي خورشيد. أهلا وسهلا يا حبيبي يا أخي. يا حجي sen niye burada oturdun? نعم. قوم روح الكازينو. لا يا حجي روح الكازينو. لا إلى القازينو. يلا يلا يا حبيبي، حجي sen القازينو. hoş geldin وصفاlar getirdin. آتي. Ya حجي bira içer misin? لا O zaman rakı içer misin? كل الحرام. Öyleyse sen bu dünyaya niye geldin ya Abdülselam? İç çok güzel gider. Hey seni. لا فحم. Siz orada karıları iyi oynatıyorsunuz لا değil mi? Değil mi? حرام. Ondan sonra orada o biçimde çekiyorsunuz. استغفر Şimdi sen bizi kandırmak için hacı ne yapıyorsun? فاعلات. Lan ne failatın bu ne biçim Arapçadır ya failatın. Hacı biz edelim sohbet. نعم. Sende var kaç tane kari? أربعة. Erbaatı yani dört. دورت. Ya hacı bende var bir kari. نعم يا أخي. Bu nasıl oluyor? Bende var bir kari, bende Allah'ın bir kuli, sende var dört tane. نعم فعول. Vallahi hacı, bizim المامي خورشيد. لا فحم. يقولنا محفل boş ver ya. Bunlar bakın o bir خورشيد bu kodu bir Kore kitabı senin. La fahmi mahfi boş ver. Ya hacı sen bana ver bir kari, benim olsun iki, o sana da üç. Yetmez mi ya hacı? لا La fahmi. Olur. Biz varız arkadaş. Sen ver bir kari, sana üç, bana iki. O zaman ben seni öper ya hacı. Oldu. Vallahi ben hacı yola gel. نعم. خذي حاجي هذه ريوي جواكي ولا هذه شنا كم شيء عربستان هنا حاجي oldu değil mi? نعم. Naam. نعم. Naam ya hacı sen hoş geldin sefalar getirdin. İnşallah yarın uçak sen Arabistan ben de geliyor oraya Naam. bir kari verdi ve tekrar Türkiye. فاعلات. Ben la münafık ben iyi bir arkadaş. Tamam ya hacı. نعم منافق. نعم لا منافق ben çok iyi sufi bir adam tamam ya sufi الآن هذا مثل عرب كم تسرسري موت حاجي ده كلام كحاجي فاعلات. هذا حاجي قول له حاجي يا بابا الله Haralilli